मैम खुरुमजरी नुंगाइरबा पाउजेल अमतंग रुद्रा इंटरप्राइज की माइकीदगी तमजरी रुद्रा इंटरप्राइज की माइकीदगी खुच्छागी मरमदा होम केयर प्रोडक्ट अमदी साबोन साबा असिगी मतंगदा अखोइना ट्रेनिंग प्रोवाइड तौरगा लोइनना मैमदा अनौब स्कीम अमगा कोनना कोई पुथोक्सरी मसी मैमगी दमकता मतेंग पांगबा ngamjagdra खंदुना कोइना प्रोग्राम असी होदोक्सेबनी मरुम मपिजा अमदी इचेसल मैम थबक सुफम नफम खंगदब मैमगी दमकता खुदोंग चाबगी दमक रुद्रा इंटरप्राइज की माइकीदगी न्यू स्कीम अमा पुथोक्चरी निंगोल चाकौबा थौरम सिगा मरी लेनाना इंटरप्राइज सिंग खरा इंटरप्राइज आईडी खुलक लेरक्ता अखोइगी सोसाइटी नत्रगसु ग्रुप वाइज लेबा मोइगी एसएजी ग्रुप अदुमाइना सेमलगा खुदोंग चाबा कनो तोबगी दमकता अखोइगी माइकीदगी मैन्युफैक्चरिंग ट्रेनिंग अमदी मेकिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड होम केयर प्रोडक्ट including dishwash, hand wash, toilet cleaner and related item. Provide beauty parlor service, professional hair cutting, embroidery, workshop, electrical and organic shop, etc. Hariba kenosing asi equigi Rudra Enterprise ki maigi degi training provide tauraga degi moida without investment pesa bida bida moigi group wise semaga di nupa nupi khaidana group wise semaga akoina training takpiani material akoina piani aduga posi sarabi matungda moina sell khara tawni sell tawriba product tugi matungina moida percentage khara group tugi oina koi tharangani to haiba posting asi hand wash sare natraga dish wash sare natraga soap sare posak sing akoi loina provide tawni ado training su full moida training takpirangani ado tawbatabu Rudra Enterprise ka lifetime membership oina part candidate tege koi one time oina 200 rupees ka fees lawjagani masina koi atei kano tawbal oika duga moina business tawba matamda koi degi di fully lifetime oina koi support tawna koi na jitna angamba do kanagumba individual masagi kaigumba tawningba leiragadi akoi ta contact tawbiba jagani खरानी मतुंगदा अखोगी वेबसाइट सु नो सप्ताह मगी मतुंगदा वेबसाइट सु लानी मरोइना इंटरप्राइज अखोई नॉर्मली इंटरप्राइज नते अखोई आईएसओ सर्टिफाइड इंटरप्राइज कनो तौना अखोई हजि ऑलरेडी लेरे दो यामना कईगुंबा कनो तौ लेरगसु अखोई से आईएसओ सर्टिफाइड इंटरप्राइज की अदगी नेक्स्ट एमएससी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएससी उद्यम सर्टिफिकेट Swachh Bharat kanogi damakta aigi dum kano oikiba achievement togiba kanoni certificate ahum se government gi kano degi adum akoina achieve togiba hai tare ko ado asigi sing asi leirabani na koi market su dum isagi branding kano ma tauraga akoi trademark kano lauraga koi marketing gan abigi su hobuni do marketing si koi ahan bada oina marketing se tauraroi egino idi marketing to bai se ai individual oina tawai individual to debida koi mayam pullaga adi macha macha tawraga koi group semaga hoida training piraga dagi masana semjaraga market te leibegi mahutta masagi khunda nat kelerag leikaida abuksing suba nomjaba ekanagumba mina pamba lerega di moida su adu pibi ba madu khudong chabda koi gi enterprise ki magi degi aigi oina fully support moida tawone to training isamagna tawbigani moida ai samak trainer su oire mayam support to biro जारगदी तौनिंग बमी लेरगदी कांटेक्ट नंबर दुदा तबीरो थैंक यू।